Charlse wa gatatu no ria ugutiriga iceera riake na riria rambikite guku bururi-ini wa Kenya. Ukiriguo president ni athiete na mbere na kunyitanira hamwe na aikari gicua-ini oro hamwe na mikuruguria mitaratara itiganite mwena ucio kiuga ati ni guthireria na njira nene aikari mwena ucio. President maundu kiheria ari hamwe na kiganda gia thitima akiuga ni gutithiriria hari kuheana mieke ya mawira guku akiuga atongoria amwe no ucio no muhaka ru manyitane na makeria makuru makinyita thirikari baru niguo gutigirira ati undu uyu no wakorwo gikinyanira na ningi ni mahota kurutithania wira na thirikari yake na eta president. Kaunti ya Kwale ikugwetwo meciria ma andu aingi mahuraga ikeno no kuri mutongoria wa bururi William Ruto. Undu uyu ni mugaru kuona weciragia uria agukuria mihango iria ithiaga na mbere iria-ini kana blue economy niguo akurie economy ya bururi uyu. Hiyo rasilimali iko katika bahari hii, tuitumie kupanga ajira ya hawa vijana wetu, tuitumie kupanga mambo ya chakula ya taifa letu la Kenya, na tuitumie kuendesha uchumi wa Kenya. Umuthi biashara riake kauntai-ini no Ruto nieraniire kiameri kieru ukinyaniria na mweri wa kenda mwaka turorete niguo gukuria mieke ya mawira kuri mbeu njithi na iria ite na njira nene. Ambia kabla ya hii kwa sababu jukumu ya kusukuma uchumi wa Kenya mbele haiwezi kukawia. Minister wa mafanafana Kipchumba Murkomen ni amunyitire baru kuria eraniire ni mako ndarathi kutigirira waki wa gicukiro giki ni wakinyanira gwa kahinda ga kunyihira miaka iri. Sisi tumeshikana pamoja, tutahakikisha tutasukuma huyo contractor afanye chini ya miaka 2, Your Excellency, ili Shimoni Port iweze ikaisha. Kigina kia muigana wa milioni 700 Ruto ni kio eraniire kugathikira ruhonge rwa kuramata mihango ya iria-ini niruo BMUs na wale maricigirira-ini cia kaunti ino ya Kwale magitanyo kwamukira muigana wa milioni 160. Leo tena nimekuja na shilingi milioni 700 ya kupatia BMUs. Wale BMUs wa hapa Kwale tunawapatia milioni 160. Kigina giki iria gutigirira ni maura njeki atagia thamaki makiria aria magomeirwo ni mathina ta wagi wa boti cia gutega thamaki hamwe na gukuria sekta ino niguo kumahotithia kimuturire riri thogora wambatirite na gikiro kia iguru. Kuhakikisha kwamba wako na vifaa ya kuwasaidia kuwa wavuvi na kujisaidia katika biashara ya uvuvi. Niguo kugacirithia sekta ya utegi na njira ithiranite o mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto nieraniire guthie na mbere na gwaka podi cia kurithĩria thamaki ukira gukinyana na Dithemba 10 cigukorwo cirehetwo na gukinyanirio ikigithirio kigina kia muigana wa bilioni 2.2. Saidie pia na fish ports tayari 10 zimepatikana. Huyu waziri tutazileta hii Disemba. Girifotera Muthingi TV rekwani maina wa haya gatho cia mwanya mundu gwitote maina wa muconi